Monto yegenende ndato chege biachara aria wate bamakuyoni batareti mwecha thina ira bethera ninde bakiona akaita bagwitithia na mbere biachara inende bakiota kinya kunyamarwa ni mabisa baugoti ugwati bwa kwithukirwa ni ng'ang'i na nyumo ingi charoya mana ngarama ya uturo ira bakwitha bakiathaira ni thirite igita kibunene iromba reo nende ikethirikare kubabanganiria ninde anto yara bombikia kwenderia makuyu yo batikwangaika mwanike twande Makina Mbabu na ripoti ye. Ategi baria bategaga makuyu muuroni wa thagana bakathi kwendia ni bagutariria mathina nkuthu maria bagukurukira kiwira uyu thina nene kuthangikua ni abitha ni untu bwa uribi wa ugoti obota kona asikari baya de nontu de diona maneti makangurite na mbia nambi kabaro gakoni na koko ka bampere ingi bakia bakimbira baro ntimbega ekebiniri nyamto magotongo bangite ko tumagotongo bangite kwendia nditethia natu bakibanga kura nontu batingo ata nontu batiko bakomenya gotie bantu bakambira nontu nambere seriga atumika nontu bakomba baisa nambio na mina ntina gintu bakindira tumagoto wako hii ni njangwa tibu mami natafuta kanyamoga kuirira kitu cha kupeleka shule warato wakati kufua Leo toko wata kuyo kama tukikoma na mtu umetoka wapi waumako. Sasa serikali ifanye erode ogu ifanye benchi mirigo niko mami baye twagendera tutikagwatwe bakiuga nkinya riria bagutonya muuroni bagitega makuyu mama ni kwiga uturo wa ugwati-ini muno kumania na ing'ang'i na batigutetheka muno kumania na kandi ya ugima wa mwiri aca tutega ou ora na rui kiwegu waru mwike ng'ang'i kiwegu wathi cibitari ukirwa manto masa wathi mwana na kwenda mbia cukuru utie nacio nuni njari king'ang'i na wale biasa thaino kithiria mieri 3 ukithika iri kulindusaera ukewa wina nini kairi ina goro ncindi abura wera no titumikira bo werito nkinya customer baria bakugura makuyu mama bariuga barigura na maguri manthi nontu bwa gwitia kwa ngarama ya uturo tuona ciringi tamana mairi ugu tukagura mpembe tukaruga ende twawata 500 twatuma tubebute na ara twatuona tubebute tone ya kuria ranci irigirwa ni thirikari kubaruthira bantu bakwiraga makuyu mama bakagura gwakenda baomba gwitethia gwitha atumba kuona muntu agwata kiro imwe yekuyo akathia kaira bantu-ini wanaigua tiri bwa mbeca ikaita cukuru ikathika mutethia nogo nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu.